Dobar dan! Gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Anastasija Mrđenović i ispričat ću vam najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. Pitanje savesti. Mitropolit Limassolski Atanasije kategorički se ne slaže sa predstojateljem Kiparske crkve, arhijepiskopom Hrizostomom, koji je priznao raskolnike Ukrajinske crkve. Prema vladičinim rečima, arhijepiskop je ovu odluku doneo sam, bez saglasnosti Svetog sinoda. Mitropolit je naglasio da njegov stav nisu diktirali lični afiniteti, budući da on ne poznaje ni poglavara kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolita Onufrija, niti poglavara raskolnika Epifanija Domenka. Ranije je mitropolit Atanasije isticao da je kanoničnost mitropolita Onufrije nesumnjiva. Ne svojim umom. Predstojatelj Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, rekao je da patrijarh Vartolomej deluje pod pritiskom spoljnih sila. Позволю себе сказать, потому что знаю хорошо. On sigurno nije delovao svojim umom, niti svojom voljom. Ali kada mi kažu da on, patrijarh Vartolomej, nije mogao da postupi drugačije, ja tim ljudima odgovaram. A kako smo mi postupali drugačije živeći u ateističkoj državi? Nećete nas uplašiti nikakvim horor pričama. Prošli smo sve i nismo obustavili opštenje ni sa jednom pomesnom pravoslavnom crkvom, koju su tada u našoj zemlji često nazivali poslušnicima američkog imperijalizma. Održavali smo te odnose, posećivali jedni druge, pozivali delegacije da dođu kod nas. Stoga, kada nam kažu danas da patrijarh Vartolomej navodno nije mogao da postupi drugačije, aludirajući na moćne spoljne sile, ne prihvatam taj argument. Poglavar Ruske crkve je naglasio da je upravo Vartolomejev antikanonski upad na teritoriju Ukrajine doveo do raskola pravoslavlja u celom svetu. Panjelinska patrijaršija. Čuveni balkanski publicista, doktor teoloških nauka protoijerej Darko Đogo, skrenuo je pažnju na sličnost carigradske politike 18. veka sa današnjom. Tada je Carigrad bio spreman da uništi slobodu dve slovenske crkve, Srpske Pećke patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije. Danas antislovensko delovanje fanara u suštini vode do istog. Citiram. U istoriji smo već gledali primjere antislovenskog sentimenta i delovanja, pa ne možemo biti iznenađeni ako ih budemo gledali opet. Pravoslavlje za muzičara. Istaknuti francuski saksofonista Claude Delangel postao je pravoslavni sveštenik. Profesor na Nacionalnom konzervatorijumu za muziku i ples u Parizu služio je 16 godina kao đakon pravoslavne parohije Rumunske crkve u Francuskoj. Delangel je poznat po tome što je u Parijskom nacionalnom konzervatorijumu stvorio najprestižniju školu saksofona na svetu, u koju nastoje da se upišu studenti iz celog sveta. Podsjetimo da su muzičar i njegova supruga Adilija prešli u pravoslavlje 1984. godine. Film Božji čovek. 14. oktobra u Rusiji počinje da se prikazuje film Božji čovek. Radnje se zasniva na životu jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetaca, Nektarija Eginskog. Nektarij je ušao u istoriju pravoslavlja kao pravi Božji čovek, koji je uprkos svim iskušenjima i nedaćama ostao veran svojim načelima. Film je dobio nagradu publike na Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu, a u filmu je učestvovala zaista zvezdana glumačka ekipa. Ulogu čudotvorca odigrao je poznati grčki glumac Aris Servetalis, a ulogu njegovog pomoćnika jedan od najpopularnijih ruskih glumaca, Aleksandar Petrov. Njemu je ovo prvo snimanje na engleskom jeziku. U filmu je učestvovao i Mickey Rourke, koji je igrao ulogu paralizovanog čoveka kome je Sveti Nektarij pomogao da preživi posljednje trenutke svog života. Zanimljivo je da su dve scene iz filma snimljene na mestima gde je zaista živeo Sveti Nektarij. U spavaćoj sobi u manastiru u Eginji i u manastiru Hriso-Leontisi. Glumac i muzičar Dmitrij Pevcov sinhronizovaće Svetog Nektarija na ruski. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.